Тепролие массовкари куруну, кашне чун видер духса кураган азынже нумайлыға юлдар тет Рашида Вадибишле, тада чвашхалық артизы Любовь Федорова. Юратны кураганне туз юлдашне іште жызыне вол 6 жылғы юбилейне халаланы пулдарулы кашне ихравларя. Чында театр сцены жинже есенгер экрандан пірре гурза келіштеріне сынара нумайченя суза бурнать халық. Кайга Иванара трубка дурца парапан шапса духныне замахран. Любовь Владимировна нумай жылырценде аза елдереші. Унын пулдарулықне юратса, хизеплезе, кашне спектакль етені бегек шүреген земде бур. Едарлаза, шак кажа, так Любовь Федоровна пулдарул кашненде килдимір. Так шанах келепір. Любовь Федоровна выступать тому вышла, решак стана жинже. Яла на кон спектакль жіне келепір. И бір мен жіне бір налайық білеп, ману бұшқыва пірле пір классыра вренне. Вот. Ялзынде берінде нажар. Мүлле упурнать. И би пурне де білепір. Пидеки лежать в артистка. Пидеки лежать. Сасылаях. Пинтер храчырылса жидіне херарым демеленде. Вот, он алайық білеп бірі-бір. Шанба келдімір. Ахалде каждый театр келмесен был выляныр өлсіне бір кумылласы жинат бар. Туй герчи шинчемле лайх вылля праскинге хербара шинчемле лайх рафросем вылять был. Ой, милле каласа да бдиреш шок был. Он пиде ергели херарым и рөлсем биде он кумылла. Ол ян хабаслы шинна кулдармалы рөлсіне вылема трешать. Халпса келдімір репертарсам шинерлен театрсам курманысам шинчеде был бар. Халптадақты километр шок бірға. Любовь Федорова Шубашкар районенде лапсарда журална. Пинде дығыржыр жетмелікеміз жылда Ленинградре Островский яджелі музыка да кинематография театрын институт небедерня. Вренмеде шак шуртранах кайрын. Таврынзан шаны таврза матурын ішлеме бұшларын. Тере іштешне саламланымай театрын илемліх ердюже Валерий Яковлев. Ялда, Улара, Чувашской республики Инжекнала, Теплоплазенте, Пускал, Ленинград, Санкт-Петербург, Самара, Куйбышев, Черногорск, Калазабедеренеси, Кузан, Епхю, Калерди, Нумай, Кулазенте, Уйрмак Чувашсен Бурнагандурда, İstanbul Zasında, Şarkıda Laragan Şilze, Targen Şkut Uraşı Muzasında, Vladimir na Любовна, Азархамаза Нефледе Ударейман. Хирыхты хыржул Чуваш Академии драмы театрин сукмакне тагырладыган Любовь Федорова выляна первайхи зынарзын жень пере, Островскин, Аслади пьесы Белартна постановкаре Катерина. Драмарада Камитреде, чын бурны шребек пурнма білеген артист, Шанель беге спектакльде Капиталина Петровна сценары жень, чындерлі жаржав театр конкурсынже, чилай херарм роли номинацире лауреат пулна. Игибинде вун вишімі шылда Любовь Федорова, Екатеринбургра иртне падемденжере, хальги драматурген Каляда Плейс фестивалінде де шак ролек алплана. Спектакль үнжухне гран-прие девишня. Уявга жінже сумлы артиза іштежізем, тус юлдажа юратна кураганезем саламлареш. Кундай Шубашкара келіне, сағын бесіміш жылдан ба. Шанба ебір туслы паларса гайза. Ебір күнда Мілі қаласынде вырысла театральные меломаны пулзагайны. Вот, ебір Нянина Людмила Николаевна, вот ебір бесімір пірлеялан. Шамбегих малла да буласты. Мілесіне спектакльзен булас, кіста любы вылять ебір күнда. Она хавғаландар задраппар, юрада пар ебіріна. Сылық егіна бұлдар. Халгивы травыл сывлық, теміренде хақлы бұл. Вот шамба баян на салымлама келдімір. Театр манжын тебіржух келеренде хақлырақ, тумдир шелезе тұхындардаганы, режиссере, артизы, пурде піржемеребек шивых манжын, тет Любовь Владимировна. Шетмен жылай житірмінде балақ хурланмалық де бор, савынмалы де бор. Шетмен жылай жидетчен жақ театрда шлені бе савынадып. Шетмен жылай жидетчен терістігел порны жын савынадып. Куланмалы, шетмен жылы цигайыр ветхадесе де куланадып. Порныш малалақ шывайд, порінде банан жақмар, порде шапла. Бұқыт порінде ердет. Пішлес бірге қалазасын.
Шаджик бурга тадақта ішлетіп Хадизе театрда енженде майгилзесін ішлес чыға сылық болсан. Артистшін витхавыл рользе милни, роль вилляны ша витха чипахи театрда ішлеген артистшін. Орық мен болма бұлдаретtada ұтларақ рользем бол, чыршаванчақ. Любовь Федорова пулдарулық кашне бұштарынызем Игорь Муренко пьесы Белартна аймындарын шелдімане комить курсазавын жеш. Санкол болма қатша келді, бейш ешро. Ебір санба бұларан чен, парсеке чүрді жақалашман. Чен мәскат, бірбай чаңсардан шелетпәт, шөгіл мағыт. Чевашенгаларым Валли, Алиса Александрова, Семен Антонов.